isosi y'agakire. Hanyuma iri ni itako, hasi n'utuguru, sinzi niba muri kutubona. Yes. Nshaka kurebamo ndapfuye. Utwo tw'umukara se? Utu ni uturungo baba bashyizemo nyine. Nshaka kureba igihimba mo hagati na hagati. Aka ngaka ni ka colonne vertébrale nyine. Siri kukabona. Akagongo ku bantu batabyumva. Urutirigongo. Agakire. Agatwe se? Agatwe ntabwo bajya bagatanga. Barakirira. Oya ntabwo karimo ubumara. Dore ngiki kirimo hagati na hagati neza. Ibuze ko ari iki kintu. Mwami Yesu. Ugiye kubirya? N'izina bivuze ngo simbirye. Nagira ngo mbanze mbibereke abantu batagira ngo wenda am keeping like ndimo ndababeshya. Tapfuna akaguru. Akaguru karihe? Tuno si twatujanja ntago mutuzi. Twikere yigo we. Urebe. Dongera uzamure neza. Uri kukabona? Ndi kugira ngo urebe udupati twose nubereke. Kano ni kakandi. Haba harimo urumva harimo nk'ibiceri nka 5 cyangwa 6 nk'uko iki ngiki ntago kimeze nka cya kinini naberetse imbere. Urutirugongo nk'uko Godfather yabivuze. Urumva ntago bari kamwe baguhaye do. Aka ni akandi. N'uduceri twinshi. Unusa agaceri subisi ko kaba ari gatoya. Do tujanja hano turiho neza. Ubwo ni nka tungaho udukeri. Katurebe. Dore utuguru. Dore igikeri rero dore kiri forme nk'igikeri neza ndeka n'igihimba. Turagakeri. Hano karagaragara neza dore. Wagera Yesu mwami. Thank you, my love, Lilian. I love you. Harimo kokomble, harimo clojete. Niwe wacu. Kokomble. Muri clojete ntabwo mbizi ariko no. Dore bro, hari inyanja yegereye aho ngaho mutuye. Ngo reka n'ubunatirire. Ndakumazi niho nirera. Urumva n'ikirwa kubirwa babisa amazi. Ikibuga cy'indege kiri he? Kiri mu birometero nka 7 mvuye ahantu. Gutyo ni minota 25 mu modoka. Apana. Buri mujyi uba ufite ikibuga cy'indege ntabwo bivuga ngo ujye ahantu kure. Ako hano hameze nko mu Rwanda imisozi hano kubera nyine. Iriya misozi irimo iki? Hariya kuri iriya misozi aho nagiye guhayikinga haba hariyo inuza monkeys, hariyo inuza butterfly y'ubwoko butandukanye n'inyoni, nta bindi bintu biba birimo. N'inzoka. Haba hariyo n'inzoka. Zijya zimanuka zikazanga muri ayo mabuilding. Oya hariya hejuru hari ibintu baba barashyizemo ku buryo biguma hariya ntabwo bishobora kumanuka. Ntabwo wabibona ariko haba hari ibintu bisensinga ikintu icyo ari cyo cyose kitashobora kumanuka ngo kize mu bantu nyine. Hari uruzitiro. Komeza twagiye sasa dusembereze. Wow, mbega ubugi mwiza. Inzu yanjye irasa nabi ntabwo nyibereka. Oya ntaribi. Okay. Iyo ni balcony y'inzu. Muri koridoro nyine y'amapartema. Hanyuma iriya ni iyindi side. Yesu Kristo. Hano bagacuruza imodoka za second hand. Hano ni hasi, aho hari hasi kuri floor ya mbere haba hari niho haba hari supermarket, hari gym,
hari ahantu bajya gukirira ping-pong, hari nyine ibintu byinshi cyane, ahantu bagurishiriza ibintu. First floor iba ari ibintu nyine abantu bakoresha muri community kugira ngo bitabasaba ko mugenda ahantu kure guhaha. Yego. Biriya hasi tukura se n'ibiki n'amaresitora Hehe. turadutukura. Utu tuntu tw'umutuku. Hano bafite nuza cherry industry ariko ino ni branch ntabwo ari main branch. Rero utu tuntu tw'umutuku twanditseho GDN two dutransporting ibintu byabo, ni nkaho twe tubyita aba delivery man nyine ba delivering izo cherries nyine. Rero iyi company yabo biba ari isa nyine, baba bari kuderivaringa ibintu out of kuba ahantu ariho hose. Okay. Ariko abashinwa bamera nk'aho baterekera. Reba nk'akantu kaziritse hano Nakaki? n'imbere ni akabindi ntazi ukuntu kameze. Ugati nk'umushinwa. uri kukabona? Sinzi ibintu baba barashyizemo. Ndaguma kuri floor yanjye ariko ntabwo ndi busohoke. Naribi. Hakaza hano kuri Niba cleaning as your building. Niba cleaning is a building. Twishyura property fee buri kwezi, baraza bagakoropa bagakubura. Iyo ugize ikibazo baraza bagafikisinga ikintu cyapfuye nyine utishyuye kubera amafaranga uba wishyura buri kwezi nyine. Hariya ni kuri pisine, hari ikibuga, hari n'ibintu baba barubatse nuko tutabibona, bimeze nkaho ntabwo ari gym yishyurwa ariko umuntu wese yakora exercise. Komeza. Umumeze isahandi ni hehe? Ikiri mwana twagiye tujye mu rugo. Ahandi ni ubundi side y'abandi bantu. Hano ahangaha habamo umuntu ukajya kuri iriya side reba. Ahangaha bashyizeho akantu nta muntu ugomba kuharenga kubera hariya nta kintu gihari kiharinda umuntu. Hari abantu bajya biyahura hano mu Bushinwa, rero bakora uko bashoboye kugira ngo babirinde abantu. Abantu bakunda kwiyahura. Abashinwa bakunda kwiyahura bya hatari, bagira depression ziteye ubwoba. Bubaka nyine ibintu ukuntu kwiza. Umuryango wa mbere uba ari usanzwe ufunga bisanzwe gutya, ugafungura hanyuma ukahita ufungura impuza yawe. Dore tekinoloji bro. Ndapfuye. Utwo tw'umukara se? Utu ni uturungo baba bashyizemo nyine. Nshaka kureba igihimba mo hagati ntabwo. Aka ngaka ni ka colonne vertebrale nyine. Siri kukabona. Akagongo ku bantu batabyumva. Urutirigongo. Agakira. Agatwe se? Agatwe ntabwo bajya bagatanga. Barakirira. Oya ntabwo karimo ubumara. Dore ngiki kirimo hagati na hagati neza. Ibuze ko ari iki kintu. Mwami Yesu. Ugiye kubirya? N'izina bivuze ngo simbirye. Nagira ngo mbanze mbibereke abantu batagira ngo wenda am keeping like ndimo ndababeshya. Tapfuna akaguru kari. Tuno si twatujanja ntago mutuzi. Kwikiri yigo we. Urebe. Dongera uzamure neza. Uri kukabona? Ndi kugira ngo ndebe udupati twose nubereke.
kano ni kakandi haba harimo urumva haba harimo nk'ibiceri nka 5 cyangwa 6 nk'iki ngiki ntabwo kimeze nka cya kinini naberetse imbere rutirugongo nk'uko Godfather yabivuze urumva ntabwo aba ari kamwe baguhaye do aka ni akandi n'udukeri twinshi unusa agakeri subisi ko kaba ari gatoya do tujanja hano turiho neza ubwo ni nka tungaho dukeri katurebe turutuguru dore igikeri dore kiri forume nk'igikeri neza ndeka n'igihimba turagakeri hano karagaragara neza dore bagera Yesu umwami Thank you, my love, Lilian. I love you. harimo kokombure harimo clojete niwe wacu koko muri clojete ntabwo mbizi ariko na bifite n'agasupu keza bifite n'inyama usisi inyama ni ibiceri bingahe bagwaye hano haba harimo nk'ibiceri 5 cyangwa 6 probably icyo kintu kimeze nka cya kintu gifata ku nzu kitagangurirwa ni igiki cy'umukara imboga iki kintu cy'umukara uri kurenga hoya aka ni ibirungo by'abashinwa ni ibitagangurirwa kimeze nka starfish rero urya ahiye mutapike ariko se ko mise nzonza nubwo ari ibikeri yesu karagakeri kaguteye ipfa uyamaze kumenyesha kurisha turiya duti sharanje n'akanodari gakomande pe dufite ko tworoshye kuturisha ntabwo wantera inzara kandi nagiye gushyushya nodozi ibi ntabwo nabyemera Godfather nyereka inkoko nawe uje kunyereka igikeri ibi ni ibiki mu kanya haraza n'uw'isamaki ngwino barya agakeri ureba kagakeri agiye kugatapfuna n'ukuri kw'Imana mwami Yesu Kristo w'i Nazareti Yesu mwami uyu mukobwa naza mu Rwanda azaturisha ibikeri natwe ajya kubigura wese ariko mana hano mu Rwanda ibikeri ni ubuntu kwanza ibaza amafaranga ubu tugiye kwishyura 17 by'amanyarwanda birimo inkoko ya danje Yesu mwami abantu barumiwe uvuga ikinyarwanda neza Jesus ari kurya ibikeri zamura ka kanyama kameze nk'agakeri turebe ukarye turebe noneho uyu mukobwa azi no kurisha bwa buti bw'abashinwa ninde wabishobora kubufata yabaye umushinwa kwirinda ibikeri byawe bihorere nibaze ko hari n'ababuze imvange z'ibishyimbo n'ibirayi noneho uri kurya ibikeri ngo baragupostinga birandeba niba babibuze nese sheri urumva biryoshye nyine ni nk'iyindi nyama ni nk'inyama isanzwe ni nk'ifi ariko ntabwo ari ni ibikeri by'ibizungu ntabwo ari ibyirabura ntabwo ari nka bino bikeri tujya tubona hano mu muhanda Jessica nibyo cya kindi njya mpura nacyo nkirukanka nta gikeri cy'ikizungu kibaho ni nka bya bindi ubona mu kabande kino kiba kiri mu mazi nyine kiri gutogota cyane kimwe kivuga wawa uyu muntu yaza mu Rwanda bakajya imugarira muri Philippines Taiwan gane umuntu uvuga ngo iyo umuntu ari ikirazana ikibuno tureko mwese mutajya kubigura gihozo babishaka Jessica gihozo witere
nkandaho tuzirugute. sone ejo niriwe ngukandaguraho none urimo urambwira ngo ni ngukande Ako Jessica nabonye ko nagukanzeho nagukanzeho nanjye Jessica nagukanzeho umutima chere ahubwo wowe wari urangariye ibikeri utabibonye. Ako Jessica ni ukuri nagukanzeho umutima wakatije imodoka ukaza kunsura ntabwo bishoboka ndi kumva mfite toroma y'igikeri ndi kumva mfite ni ukuri ndakugura esanse ntabwo bishoboka ntabwo bibaho biri seriuzi kuri kukirya wanaryohewe kirimo n'uturungo yego hahiye aneye inzara dore ngiye gushyushya n'indozi mu gikoni yesu inzara nini none kutarisha ubugari se urakirya gutyo gusa cyangwa umuceri kurya n'indozi wowe ku gikeri cyawe kimere nabi ubugari cyangwa umuceri uri kubirya gutyo n'agasosi urakanywa dore ni inzara nanjye ngiye kurya n'akataraza Godfather zakatuzanira mu kanya munyereke natamvugishije ukuri ni ubwa mbere mbonye igikeri umuntu ari kukirya sinzi niba hari abandi babizi. ariko ukigerayo buriya wabanje kugitinya nawe oya bwa mbere nkirya ntabwo nari mbizi ko ari igikeri reka ngutere story Jessica mbona abantu bwa mbere barya za shirimu naravugaga ngo ni ibinyamunjonjore suzi ibintu byazaga ahantu habaga hari nk'amafumbire bavuga ngo sinagikoze mu kanwa nkabona abantu barabirya bashishikaye ngo ibi bintu biribwa gute koko ariko pe byarananiye mana yanjye sinzi aho uyu mukobwa imbaraga yazikuye. icyo kindi cy'icyatsi uri kurya ni igiki? ni kokombure ni ibisenda kokombure nayo bayitetsemo yagize ngo za nsenda ndende uzi ko babaha n'ibintu bifite nanuze na vitamine babivanze na kokombure bavanga n'ibiki byose. maze muzi ko abashinwa babaha igihe kinini kukurusha kubera wamuzi ngo barya nabi ubwo nibagutekera n'inzoka uzaza utwereke sheri. mu Rwanda niho bica inzoka bakayijugunya ahandi iraribwa. ntabwo abashinwa barya inzoka narumvishe ngo n'imbeba ngo barazirya ngo barwana n'imbeba direct za mbeba tujya tubona tugasimbuka ngo zatuririye ibiryo. ntabwo uriya sipidi yagiye mu gihugu cy'abanyafurika barya igihari bari ikivumvuri bakakirya urumva ari ibintu birenze inyama n'inyama ziba ari nyafurika yewe bona peti rero yewe muri hehe abandi mutapinge dusharinge godfasi byarangiye wakomeza wirire Godfather araje.